katawid kita natal pa ni na ay. Yan, naragragsak na gargarbo. Awan iti, pegan awan iti, ano nga sakit. Kaya kastakatan ako nga, ayan, natal na. Ayan, natal na ako. Nalagsan ni kaya sumambay nga 2021 para kanya tayo amin ako nga wanti labas na. At iba ni papagayang sa live stream nila sa channel Lucky 7 Hawaii. Live na lang ngayon kayo mabuya via YouTube, kasama Apple TV, Facebook. Doang oras ngayon tagdanangay. I-live stream tayo. Kablaaw kiti amin na po wala sa saya ating panagpuso ng sponsor iti Melo Santiago Lucky 7 Hawaii. Sa lahat po ng mga admins natin, sa ating pong napaka-generous na chairman and chairwoman ng Melo Santiago Lucky 7 Hawaii, Ninong Carlos Sipungan Jr., Ninang Patpukan, sa lahat po ng mga secretary admins, tsaka yung makulit natin na printers natin, mabait, ayan, si Miss Council of Love. Thank you so much sa Chief Admin Linda Nakipagyaw, Linda Yadaw Ipaend, Evan Benita Kilala, Lartes Olimpiadaw, Annie Bonnie, Robby Bayuga Gonzaga, Edwin Murphy, Secretary Jamie Margiciela, ni Secretary Jomolan. Yan, thank you po sa inyong lahat. And syempre, lahat po ng mga viewers natin ngayon na lagi pong sumusuporta sa ating programa, Melo Santiago Lucky 7 Hawaii. Happy New Year, everyone! Good afternoon, Ate Yunila Yadaw. Si Kaiti number 1. Sino man ang iti nakauna dito'y na iting maraitan. Marky Palubal Villanueva, Julie Antinong Barot, Errol Madalipay, Marcel Melandres, Mara Cherabor, Lady Pugan Marinas, Tita Florita Sacro, Ate Melita Ibarra, Edith Maragdeg, Judy Baldudiano, Renny Lopez Ines, Elena Gaspar, Ibasang Angela Respicio Pasyon, Jing Tabuladillo, hello ate ko, kumusta ka? Happy New Year. Jonah Ibos, Marlene Alas, Ninong Carlos Sipugan Jr., hello Ninong Elina, Marquit Quitoriano, Django Abrogena. Ayan. Thank you so much for joining. Imelda Tagadonan, Ninong Barot, Errol Madalipay, Marcel Melendres, Rene Lopez Ines, Kastape papagayan ko ada din yung mga adkado. Ayan, nakariin ni Gayam Merlam, Elena Despar, Ate Leonila Yadaw, Chamsel of Love, ni Marinel D. Villeros. Happy watching. Sammy Raras, hello my dear. Ni Gayam Jerry Acosta Kumpas, Frederick Carbonell, Judy Palubiano, Elena Gaspar, happy watching. Nagtaray matan po iti viewers tayo. Ate Juliana Binoya Katama, Happy New Year. Margo Bona, hello gayam. Agnes J. Ganyo. Thank you so much. Hindi pa nag-share yung papagayam ko. Ate Emelinda Ibarra, thank you so much for joining Manipod Apo Ija Islati, Hawaii. At may isa kaligiti sponsor tayo kapagayam. Auntie Linda Yado ni Paen, happy watching. Aloha Melo Santiago Lucky 7 Hawaii Group. Happy 2021 ko na ni Ninong Carlos Sipugan Jr. Robby Bayuga Gonzaga, yung mga may kaditorin na miskan ko na ni Ate Yunila Yadaw. Yola Bringas, nangabakagayam 50. Lord, itad kumanda kay Cisco Esam Narciso Getinasan. Hangin sesam ito, my dear Yola Bringas. Isend yo kay Ate Leonila Yadaw. Bueno, Melody Yadaw Santiago, my dear Yola Bringas. Kasi jak masublian to datan. Kasi madamdaman ako numalpas programa. Viewers tayong kat nasurok na 800, 900, kung nasurok na 1,000. Iso nga narigat kuntong sublian, my dear
Ayola Bringas, isang send mo lang yung messenger ko, please. Thank you, Gayam. Florito Sacro ng Kulben ng lahat. Hello, nag-asat nga Malem Vita Siruk te Abukado ko na ng Pilindayado ni Pen. Good evening, California. Good morning, Philippines. Happy watching from Wrigley, California. Ni Gayam Macrina Ramos naman ng Padero. Happy watching from Macrina Ramos naman ng Padero ko na ni Yola Bringas. Buena Flora, Cariaga. Thank you so much for joining. Happy New Year to dear. Chief Admin Linda Takepagliam, hello! Happy New Year to all ko na natin Melinda Ibarra. Good afternoon, Chairman Carlos Jr. and Pat Bukan Lucky 7 Hawaii. Happy New Year, KKK, enjoy and God bless from Chief Admin Linda Takepagliam. Mayla Malapit Mabura, thank you so much for joining. Aling Princess Eliza Isaya Reyes. Ang request na iti sakripisyo ko na natoy. Dahil hindi nakadado sakripisyo ako nga. Ayan, masukatan ko, masubadan to ako. Dahil kita nga sakripisyo para iti pamilyayo. Ada na pintas nga ipaay, isagot to ti ako nga namarsuwa kanyayo. Kaligiti manag sakripisyo. Ayan, tumulong nga awan iti adong sa usao. Ayan, tumulong anak nuan. Nagtaon iti kaundan iti puso. Di nga min Princess Eliza Isaya Reyes. Get well sa nana. Ayan. Ag New Year da ako di hospital. Ading ganda ay Melinda Ibarra. Niya na binigay ka. Tama, hello ating ganda from Auntie Layado ni Paen. Happy New Year ate. Kung natin yung nilayadaw. Yola Bringas, happy watching too from Macrina Ramos Tumanen Padero. Hello, Sis Chamsi Love Love. Happy New Year from Myla Malapit Maborang. Linda Takepagliam, happy watching and Happy New Year ate from Macrina Ramos naman ng Padero. Hello, Ading Rosalie Ayn Salcedo. Happy watching Ading ko and Happy New Year. Hello, Chamsi Love Love! Hello, Tito Carlos Sipukan Jr., Uncle Ben, Tita Pantukan, Florita Sacro, Maritas Olitiada, Linda Yado Ripen, Melinda Ibarra, Linda Takepagliam, Ate ko Evelyn Kilala, Jamie Martin Sheila, ayan. Robby Bayola Gonzaga, Yunila Yadaw, Ronaldin Sinoto Divina Uyan, Mary Jane Tagatak, Amy Bonnie, happy watching and Happy New Year to everyone po na natoy. To all previous sponsors for 2020, much mahalo for the new and sponsors who will stay with us for 2021. Double mahalo. Know that we appreciate you. Kung natin ni Ninong Carlos Sipukan Jr. Yes. Han kami ako nga makapagsubsubat. Pero hindi imun una nga nag-sponsor iti live stream tayo ako. Teko na ako, hindi ka naman ako haan nga nagbalin. Kaya na nag-progress ako iti Melo Santiago and Lucky 7 Hawaii. Program tayo, no awan. Nagiti ako nga imun una. Nga-sponsors tayo. So nga, sapay kumata, isubli ni Apo ano marswa, iti dakdakel. And ano nga blessing, nagita nga intultulong nyo para karigiti viewers tayo. Ken para nagdan ako karigiti natutulungan tayo. At naman ang pagyamanak ako karigita namin na sponsor. Uray basit ako din ay paitayo. Thank you so much. Nakatulong temanan ako iti may isang ubing na napuurang jay vegan. Nakanumno mo ako diin pa ay niyon. Teko na ako nagtawod iti kaunggan ti puso. Kakaasi ako na ti ubingan na puurang iti rupa na sapay ko maapo ta malainganan nga sigod. Thank you so much. Iti panangidalan ni Gayong June, iti RSA. Straight from the heart. Ayan. Friends Forever, straight from the heart. Kaindanan na ako iti dalan. Tapos sagat makatulong kami manila ako iti Melo Santiago and Lucky 7 Hawaii. Thank you so much. Gayong June, manipod ti RSA Vegan Chapter. Panangi matmato ni Gayong Agripina State Aliboyo. Ayan, itutuloy ko apong pumablao, karigiti papagayam tayo. Good morning ate ko, Happy New Year po, kung nagtinading Mati, Balubang Villanueva.
Kasamit kan kaadin ko. Tita Monica Padunan, kumusta ka tita? Merry Christmas and Happy New Year. Gayang Mary Jane Tagatak. Imelda Takog Taunan, good morning to all ko na nagtoy. Thank you so much for sharing, Tita Monica Padunan. Maritas ulit yadaw, hello ganda, aloha from Auntie Linda Yadaw ni Paen. Frederick Carbonell, ayan, happy New Year morning ko na nagtoy. Kasamit kan ka, my dear. Happy New Year to my love. Linda Yadaw ni Paen, aloha ate ko, Happy New Year. Manipod kini Cousin Martes ulit yadaw. Thank you Cousin Martes ulit yadaw. Iti, parang i-share mo man iti blessing mo para iti 2021. Ayan. Agyaman at ginakang pinaay. Kanya, iburburay mo lang ta. Iti blessing na ipapaikan ka ti Apo na marswa. Tapos ka sakit at adupay, itintay matulungan. Cousin Martes ulit yadaw. Thank you, thank you. Manu Ignacio Tagatak, happy watching from Sacramento, California. Bigiti amin na pong papagayam. Kakabagyan tayo dito in California. Nagasad ng oras kayang kanituyo. Bigiti amin na pong data Hawaii, dito Pilipinas. Amin na pong entero nga Asia. Bigiti amin na po nga OFWs, happy New Year, kanyayo amin ako. Teko na kon uray, adayo tayo iti pamilya tayo, ragragsakan tayo, babayan iti panagtawag tayo through messenger. Ayan. At least makita tayo, apo makapag-video call tayo. Makasarsalita tayo, apo, iti pamilya tayo. Hello gayam Sami Raras, Happy New Year to my dear. Hello, ading Rosalia, in Salcedo na imbag kanagasat nga baro nga tawan nyo. Amin dita Pilipinas, ading ko, happy watching from Ate Emelinda Ibarra. Carlos Sipukan Jr., Happy New Year ka iyan. God bless mo na natoy. Kasamat ken ka gayong Merlab, gayong Jerry Acosta Kumpas. Yan, padaanin nyo ako na tayo, load na ipasa kong ka ni ading bigyan tayo nag-send. Happy New Year everyone, God bless, manipod kaninang patpukan. And thank you so much for joining me lang. Kastamit kanyayo ko na ni Aling Rosalia in Salcedo. To all admins, Happy New Year and thank you for being you and all that you do. Kung natin ni Ninong Carlos Sipukan Jr. Mahalo po. Tita Florita Sacro, thank you so much for joining, Tita. Happy New Year to all po from Jean Tabladillo. Miss you, Aling ko. Ay, when ma'am, agpaisot ako na po na ni Aling Princess Eliza Isaya Reyes. Barang makakita tayo ito na po, sponsor tayo from Canada. Ayan, barang adan to na po mismo nga mangibaga. Ay, tayo na da po nga kabsat, sponsor at mamot, abno di kasakit makatulong nga po, detamot nga tan. Yamyamanat apo paligita po nga taga Canada. No, adan tumayat apo nga agi-sponsor. Kasi nakisaya na po di tayo sponsors tayo at aduntihan na kahit nag-sponsor. Siyempre, gapanan mo't ako nga iti pandemic. Ado iti aglabas nga pakarikutan. Yan na paggastuhan. Hello, Edith Villegas Iniba. Happy watching ate ko. Merlove, love you sa door. Hello, Happy New Year ko natin ni Tita Monica Padinan. Share your blessings. Yahoo ko na natin yung dayado ni Paen. Thank you, Ante. Ipanang i-share mo ta blessing mo. At adun to pa iti sumambay nga grasya and blessing. Iti panang i-share mo lang natin blessing mo, Ante. Para iti programa tayo. Kan kasanag iti kang kanrunan na iti pamilya tayo. Thank you so much. Iti kang kanay mo pa nagsasakripisyo. Jamil Arms, thank you so much for joining. Tricia Corpus Gita. Maya Pakariem, Pagagpatan, Rodel Tumbaga Andres, Melody Molina, Kuya Autorias Netura from Canada, Elsie Agaran, Sammy Raras, ayan, nagiti papagayon tayo, Frederick Carbonell, Johnny Andino Barot, Margo Bona, ayan, thank you so much for joining kakabsat, Rene Lopez Ines, Django Abrujena,
Gayam Arvin Kalma from Hawaii. Thank you so much for joining, Gayam. Mayo pa kariyang pagatpatan. Ayan, thank you so much, Gayam Arvin Kalma. Ayan, iti pa nang i-share mo iti blessing. Iti meron sa Chagad Dati sa Hawaii. Tiyak kalipatan Gayam, nagiti kinasayaan mo iti page tayo. More blessings to come Gayam Arvin Kalma. Kastanit kanyayo kanya Gayam Bats Darnina Navarro. Manipol siya isula ti Hawaii. At tingarodan papagayam ko iti pangabakan iti 100 plus load sa akto at patukan. Kanati request yung ako nga sakripisyo. Manipag pala kanya Kabsata Maria Teresa. Maria Teresa Estabilio. Dito ako kat iso ti kaunaan nga sinusurok nga impakanta. Iti mentor ko, Manipoli J, Dadalakitan Elementary School. Yung sursuro na ni Mama Estrella Yasanya, iti Adati Elementary. Dito nga kanta ako kat in revive iti Westlife. Ayan. Ana iti title na English song ako datoy. Isotiin mo na ako ngayon pasursuro kanyak dahil mentor ko iti Adalat Elementary. Tapos tikas takat paki-join ko kaligiti singing contest. Hello Marinel Di Villeros! Pa-request evening banana toy dedicated to my family. Happy New Year to all. And Happy New Year to my dear Ana, ti title na. Tiin mo na nga nasusurok na English song. Nga susurok kanyak dahil di mentor ko iti elementary. In revive ako iti Westlife. Ayan. Hello Lita Visoria. Happy watching. Dati ako kita grupo. Ti original na ako kata grupo dato ay nga nakalaring kanta. Dua nga lalaki kan dua nga babae. Nakasiksikat talaga tayo ako nga grupo. Yan in revive. Dati nga kanta iti Westlife. Ana ti title na. Ayan. Pagururayan ako kaligit song batyo. At yan iti request na sakripisyo. Para kaligiti amin ako nga OFWs. Ken kastamit ako amin nga adda iti balasi tao. Sakripisyo para kanyayo amin ako. Hello, Sir Narciso. Liwat muna bunga ti ayan da simbarno may kadwa arapa at ibingkel da kaya't nga ikan naranyag masakbayan da pamin pagrepengan dati pagsagana agkay susaan ka magatadan itunguna pinit na nga pintured panawang pamilya na imutang ti kwarta turay 5-6 kunada kapula makaabot usarenda sakripisyo isumpat arapaan ka mamlaban kinakulapay di panagbiag ka sakripisyo ilusig ka ikaw marina pinit alinabanan na ang sabayan sa luwanat pagarimayan at pamilya na inaanawan ngayon nagpanuray kenkwana itigker ti kaundan prinsipyo panagbiag iuna
sa makitang pagmulaing sa danang na masawana. Naglabas panawin, tawin di na puputan. Trabaho jay kabot, nalpasin ang naming pinsan. Anak yan asawa na nagsalimet-met. Tangamin yan di una dirapaga matong palangin. Sakripisyo isumbat para paada. Manglaban kinakurakay, di panagbiagda. Sakripisyo ilusik ka inamarin na. Pilit alinabanan na masakbayan sa kanaan na. Isukat kay na anak, ipatigyan sakripisyo da. Naganak kada kayo, rang ay di ipatawid da. Panuag sa lugtumet, ten nagitipid sa daan ka kayumet, mang tarabay tarawagan. Sakripisyo isumbat para paada. Manglaban kinakurakay, di panagbiagda. Sakripisyo ilusik ka inamarin na. Pilit alinabanan na masakbayan sa danaan na. Sakripisyo isumbat para paada. Manglaban kinakurakay, di panagbiagda. Ayan ako iti sunata nga sakripisyo sa linikwasyo. Ken kastamitan nga ako na ni Jamil Ang. Shape of Heart ko na natoy. Melody Ado Santiago, good evening and Happy New Year Basang. God bless you from Tita Monica Padunan. Happy New Year to Tita. Ayan po. Happy New Year po. Ken kastamit nga season in the sun. Answer ko ma'am ko natin ni Princess Eliza Isaya Reyes. In revive na lang ako yan. In revive iti Westlife ni Jay Apo. Nung ti talaga nga lang pasikat, kat do nga babae kando nga lalaki nakasiksikat da Apo. At dagitoy Apo kat iso iti nang awawagan da iti Aba. Ayan. So da Apo tinang pasikat kada tinga kanta. Kita antay man no nasumbatan yung matlaong. Macrina Ramos Tumaneng Padero kung nanatoy. Happy New Year ading ko from Ezor Narciso. Ken kastamit ng happy watching para Mark Anthony Mendoza Gamayo from Big Deeper Band. Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year Mari Melody Ado Santiago at Tito Carlos Sipucan Jr. and Tita Pat Pucan Kanatoy. Happy New Year kanya yung amin na po nga miyembros iti Big Deeper Band. Pare Mark Anthony Gamayo kastamit kanya Mari Jen. Ayan. Geraldine Cortez, You Raise Me Up. Wrong. Mami, Happy New Year. Mami Monica Padunan from Ezor Narciso. Kastamit nga, Ezor Narciso, Yola Bringas. Happy watching. Happy New Year from Tita Monica Padunan. You Raise Me Up from Marinel D. Villarus. Hello everyone from Kabadyan, Mary Santiago. Joy, ayan, Mary Joy.
Nachugos. Ayan. Good morning and evening, Miss Melo. Happy viewing here from Bintar, Ilocos Norte. Thank you so much, Mary Joy. Perlita Aguirre Matias. Hello, Happy New Year from Ezor Narciso. Ezor Narciso, kumusta kailangan? Thanks for joining us tonight. Happy New Year, enjoy and God bless from Chief Admin Linda Dacapagliam. Ate Linda Yado Lipaen, Baby Chumsy Love, Sis Lunila Yado, Happy New Year from... Ayan, kablao manipod ka ni Ate Emilinda Ibarra. Sana nalpas si Kobe ng ta at laman let na karkaron. So ta ate, kasanutay nga makaawid no kastoy. Ignacio Tagata Kainyan, thanks for joining, thanks for watching, Happy New Year, enjoy, God bless. Una natin niya, Chief Admin Linda Dacapagliam. Kundi man idol ko na niya, Ate Minda Ribawi Miragil, English ate ko. Hello, Tita Linda Dacapagliam, Ate Melinda Ibarra, Happy New Year po from Mark Anthony Mendoza, Gamayo. Hello, Chrissy Balisikaw, Balisakan ko na, sorry na yung Balisakan, na ibang na oras yung aming kakabsat ng Luna. Kada kayo amin, Mamela and Lucky 7 Hawaii. Thank you, Christy. Prado, answer. Thank you so much. Happy New Year to my dear. Beautiful in white, Madam Answer ko po na ni Christy Balisakan. Sinta, Lunila Yadaw. Pinasikat apo, iti abang. I have a dream. Kung ano kayo Freddy Tupinyo. Iola Bringas, hello Mami, Happy New Year. Mananodoy. Hello everyone, Happy New Year all. From Gayang Freddy Tupinyo. I believe in Angel. May subtitle ng pare Mark Anthony Mendoza. Naala ni Gayang Freddy Tupinyo, I have a dream, di ba? Pinasikat ako iti Westlife, no? Di talagang aking kanta na ito, Apo kat Aba, I have a dream. Thank you so much, iti panagsumbat ko, papagayam ko. Ng tinakaalang o susto, kat ni Gayang Freddy Tupinyo. Ag swerte, Apo, digiti taga dito California. Pagit kumantay barok, ag birthday no bigat, happy birthday, big boy. Juriel John Lord Jose, miss you anak ko, sensya na malipay makawid ni mamayo ko na niya. Gayang Agnes J. Ganyo, ayan, agan Anstella, gayang ko. At yan tiya, so bali pa na request ni Ate Yunila Yadaw. Agiyaman nagtapanagayat, ayan, para kanya yung amin na po, dati nga sunata, agiyaman nagtipanagayat yo, para kanya yung amin na po matagalaki sa Hawaii. Ken kastamet dita sirop ti avocado. Agiyaman nagtapanagayat. Adto yan papagayam ko. Request ni Ate Yunila Yado datoy. Diyak kami nakita nga sigot apo datay. Request na dispensaram ate ko. Sipod din kakanya.
sa agtinulika, igat man kenamay. Agyaman na kapalagayan, luha na puno sika kay nakatumpala. Al-araw pa apit ang kaayan-ayan. Sabay barun, anong naman? Sipon binteng na ganyan. Balik ang larasa, kasman mapunas aming pagkalimutan. Pagyayaman na kapalagayan, luha na puno sika kay nakatumpala. Al-araw pa apit ang kaayan-ayan. Agyayaman na kapalagayan, luha na puno sika kay nakatumpala. Al-araw pa apit ang kaayan-ayan, sika kay nakatumpala. Al-araw pa apit ang kaayan-ayan. Ayan, ako request ni Ate Yunila Yadaw nga, agyaman akta panagayat. Congratulations, Kuya Freddy Topinyo. Another point, the California Yahoo. Kunimigay ang Macri na Ramos Tumanin Padero. Welcome, Agnes K. Daniel. Love you all. Kuna natin yung nilaya daw. Hello, John Romputandek. Happy watching. Request kumantay, I have a dream for the Christy Balisakan. Kayo dito, ikaw na natin yung nilaya daw. Thank you, Ate. Sienna Ines Yadaw, happy watching. Happy New Year, Adi po. Hello, Secretary Jamie Martin Sheila, happy watching. Agiyaman nagtagdakas ka na ito, yung programa Ate Idol. Pangliliwat iniw ti pamilya, ang lalo ti kastinga sa sangbay, ti barong atawen. Ken di makadem na ti pamilya, ken anak ko na ni Agnes ganyan. Ken anos ka may giras ko. Secretary Jamie Martin Sheila, hello ganda, Happy New Year from Auntie Linda Yado, di ba yan? Hi Ate Linda Yado from Jamie Martin Sheila. Request man gayam lagi pen. Okay, kaya Makrina. Happy New Year to all watching and listening. Ingat po tayong lahat. From Tita Florita Sacro. Thank you, Tita. Thank you so much for watching Ate Conchita Manigsay. Ayan, kastamin papagayang po ni Kabagyan Mary Santiago. Happy New Year to all. Papagayang po muna ni Aling Jamie Martin Sheila. To all
Lucky 7 Hawaii, Happy New Year! Here hoping you will always be with us for year 2021 and all through the years basta saan na maumanibasan Melo Uncle Ben Sacro, Larry Tabios, Loretta Tolentino Tabios. Ayan. Chita Tolentino, Lovely King Charles, Maggie Tsunako na tiniyani ng Carlos Sipukan Jr. And thank you so much iti panag-stay niya Kuya Dong sa Kapumyong, niya Doktora Delia Caindecreba, niya Manang Charlita Alfonso, Ate Eden Dia Bautista, Manong Amor Gartisi, Benzel Sorian Family, Ate Melinda Ibarra, Ken dati kabarbaro ako nga sponsor tayo ng Mr. and Mrs. Kuya Domingo and Cousin Martin Cabrera. Guzman Cabrera, Itia Maysa, karigiti baro akong sponsor din meron Santiago Lucky sa Hawaii. Thank you so much iti panag-remain mo Kas Martes ulit ya daw. Kas sponsor iti meron Santiago Lucky sa Hawaii. Kasamet kini Tita Linda na kapagliyap kaniya Auntie Linda ya daw ni Payan kaniya Tita Monica Padunan. Ken karigiti na dumaduma pa akong sponsors. Thank you so much. Sapay kumaapot adida kang Panpanawan. Request kumamat idol, beautiful, ading beautiful. Kunamat ni ading Edin may managdeg. Mangisagot ang kaleta, ading beautiful, ading Edin may managdeg. Para ka dito, ading ma-beauty idol. Thanks, love you to ading ko Edin ni. Hi, Tita Conchita Maligsay from Jamie Martichella. Happy New Year everyone from Ate Conchita Maligsay. Request man, bukbukod ti puso po naman ni Chamsay. Sabihin mo Chamsay, ag-request lakman mami ko namin. Sabihin mo, ag-request lakman mami, bukbukod mo ti puso. Mag-Ilocano ka para hindi ka mabenta. Dedicated po sa mga lovers ng syrup de avocado. Sa inyong na rin po ate. Thank you so much mami ko po ng ti Chamsay Love. Welcome dear. Hello, Big Dipper Band family name Bagay Nagasat nga barong matawen. Kan yung aming dudungo, keep safe always. God bless you all from Ate Melinda Ibarra. Thank you Ate Melinda Ibarra. Ipalagi-sponsor mo iti Melo Santiago Lucky 7 Hawaii. Ken kastamet iti Big Dipper Band. Tayman, agur urayak na ni Agnes Ganyo. Nag-uray tayo nga na talaga ating Agnes Ganyo. Hello, Sir Carlos Sipukan Jr. and Manpat Pukan. Happy New Year both, Sir Ma'am. Kurante niya ating Jamie Martichella. Happy wedding anniversary to my son, Roger Maligsay, wife, Rachel Lanusa. Ayan. Happy wedding anniversary kayong Roger Maligsay. Kan kasamit iti kakaiso na kaong kainungot mo ni Rachel Lanusa. Hello, Delilah Nerver Balbalwa from Banguilo, Cosnote. Yung wala na labsak ako. Watching from Bangi ko na natin ni ating Delilah. Request man, agur ureyak. Thank you, Jamie Martichella, Secretary. Sakbay man ba akong patukarek dati request yo nga iliw? Salud-sudak lang, pangabakan ti 100 pesos load manon. Ana, iti kaatitugan. Ano ang pinakamahabang bus sa buong mundo? Ayan. Ana, ti kaatitugan nga bus ti Intero nga lubong. 100 pesos load, papagayan ko. Delilah Never Balwalwa, thanks for watching. Happy New Year, enjoy, God bless. From Chief Admin Nuling Dadaki Pagyan. At tingaro din na po iti request yung mga iliw. Para kaligitip pada ako mga mailiw. Hello, Kapitan Pugron. Nina Grace Tango ng Baisa. Pauline Kahilig Tagin. Happy watching. Good morning too. Hello,
isa ket di manen isip niya contento isardan pagkari iulime agkarayang ilamis kaya't lumtaw kay talagaw kasrata kato'y sipay ko ang paglalailaw naglawak ket ngambine nagpatan tataaw nalaklakal lakuman daw may kasangkaran surat wen no retrato idanto makalay nga inak pangipapasan tuwing mo nalawsunay Hello, Janet Lucete, ni ating doon ay paglibet, Tiger Mumay Rago. Ronaldin Sinuto de Binauyaan, Shena Inasiada, Manong Eddie Inay, Nora Yabes Domingo, Jed Randall Castillo, Emma Patubo, Marceline Carnobel, Lola Brindes, and Mark Louis Basuel. Santay ka nagmaturo alaik nalatawan iparabang ko'y puso makita kalakuman kulay no teretep lain mabang-anin to'y ritla maep-ep to'y gilid itibigan sumisip ikinig ipinagsabatan titagayin langit nagumangon ako si kanti malagalakit ko kasasalitang talatawan kasanong ko'y tanbiyak ko naglawak et ngambine nagpatan tataaw nalaklakan lakuman daw may kasarungkaran surat wen no retrato idanto makalay nga indak pangipapasa
request yung nga iliw, kadagiti amin na po nga pada nga mailiw. Ayan. Hello po Kapitan Pugro. Thank you so much for joining Mali po dito California. Ken kastamit nga Mina Grace tangunan ba isa happy watching. Ayan. Sumbat ni Ate Minda Riboling Mirabil ko train ko na natoy. Good morning sa lahat from Pauline Tahilig. Tukeb. Ayan. Tukeb. Train ko na ni Chief Admin Linda Nakipagliam. Tiger mo may rago, Happy New Year ate ko na natin kastamit ken kaaling ko. Delilah Nervar Balwalwa, Electric Train. Juliana Binoya Katama, Russia. Delia Bineg, ayan. Thank you so much for joining Delia Bineg. Kumusta ka my dear? Hello, dongo idol ko na ni Gayam Ronalyn Sinoto Divina Uyaan. Geraldine Cortez, Transoceanica Ma'am ko na natoy. Cousin Love You sa Torian Mon ko na niya, Jamie Marquisiela. Toyota Clover ko na natin ni Pauline Dahilig Tukeb. Ans Bus Train ko na natin Tiger Mo Merago. Mayo Plum Jumbo Closer ko na natin Macrina Ramos na Manay Padero. Barry Baswell, happy watching, Happy New Year class. Chalet Rosete, ang ganda talaga ng kantamanan ko na natin. Thank you, adik ko. Bolbot, B12M ko na natoy. Happy watching, Kuya Freddy Tupino from Macrina Ramos naman ng Padero. Madam Sibog mi Dongo, ayan. Pagba na nga data gayam, dungo na rin sinutuloy na uyaan. Toyota Clover, Alemania ko na ni Pauline Dahilig Tukeb. Ano ang tanong? Ayan. Ano ang pinakamahabang bus sa buong mundo, ate? Juliana Binoya Katama. Request man para natin na ate Melinda, si Kapiling Liwa. Para kariti yung Madam Agri Buya. Ayan. Thank you so much, aling ko na natoy. Welcome, ate. Corib Kiba. Leo Bas, ko na natin ni Alita Bisoria. Vilma Salcedo Yado, happy watching. Mega Bas, Delera, Nervar Baluwalwa. Christy Balisakan, Trambas. Atoy. Double Bus, ko na ni Delilah. Ko na matigay yung Freddy Tupino. Auto Tram Extra Grand, ko na natoy. Ano nga tatis ito nga sumbat na ako? Macrina Ramos Kamaneng, St. Gayam, Parating Gayam, Freddy Tupino. Tisto nga sumbat na ako, Kurt! Auto Tram Extra Grand. Ayan. Congratulations Gayam, Freddy Tupino. Binagin man nun. Kasi sumaro na ako nga, pa-question tayo madamdama, Kurt. Hanto na ba rin nagsugbat ako rin kita ng abag? Ayan, maawatan tayo ako tayo ikang 20 chance na. Dagiti papagayan kayo. Hello, Rosjing Madriaga. Happy New Year, everyone. Ko na natoy. Agto yan, di sa bali pa nga request. Ayan. Birthday song. Para ka ni Jay, ag-birthday tangal daw. Para kanyayo, alin ako na toy. Nagkasangay tangal daw. Tiday tinga bulan. Happy birthday kanyayo amin na po. Ayan. Nagasat nga ang daw, nga ikaw nagkasangay. Dawat ko tinamaswa sa likid-kid-kid. Happy birthday to you, Manuti kawin mo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Special nga ang daw, nga itay rambakan. Dawat ko tinamaswa, paayang nakatagawag na siya. Nagasat nga ang daw, nga ikaw nagkasangay. Dawat ko tinamaswa sa likid-kid-kid-kid. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan na po, happy birthday to you, papagayam ko, nga agkasangay ita nga aldaw. Ayan. Florita Sacre still watching. Thank you so much, Tita. Ayan. Ken Kastamit nga, nagasat ngayon kay panagbibuya po. Nagitikas sangpat. Rose Jane Madriaga, Charlene Rabadamo, ni ading Vilma Salcedo Yadaw. Happy watching ading ko. Thank you so much mga pa-question tayo papagayat ko. Kata kanta ni Ninang Pagpukan. Pinatuwar ko na tayo na ti Apo, sikat ka namin nakapapatgan. Siya si No Iti, composer na. Dahil ito'y nakanta. Ayan. Congrats, winner Yahoo! Kung natin Chip Admin Lulinda, dahil pag-iyam. Awan man gasat ni ading Delilah Nervaran. Happy birthday gayam, Jacob Sato gayam, ni Maricon Topinio Doromio. More birthdays to come, Kabsat from Gayam Freddy Topinio. Ayan. Happy birthday! Mani po dito pamilya Timero Santiago and Lucky 7 Hawaii. Ayan. At kaya po ulitan ngayon mga kanyayo na tinasunata. Si Katramen Akapapatgan. Gayom. Freddy Topinio ang mabalin ng mga agkas sumumbatan gayom. Ayan. Ikantay ti chance na iti sa bali ng papagayam tayo. Siya sino iti composer na dating na sunata? Si Katramen Akapapatgan. 100 pesos lang. Duwata anang sangat karin kali at pinadang amang muli arapa at da anap nut kinasudi si kaken siya dinto pulos at sinupadi. Ayan, DJ Apo di pa question ko. Siya sino iti ng compose kadeta nga sunata. Si Katramen ang kapapatgan, manipod kani ng patbukan. Ayan, panunutin yung nalaing Apo. Lagi Pem, gaya Mama Makrina, ito yung request mo. Manipod ka ni Miss Perla Alama. Lyrics ni kayang Benny, Manong Benny Ventura. Lagi-tem, hindi mo salitan. Ang kaem, ang ngunit, sugat. Naglapasin, indaing panegen, nilagin, naglapas sa kalman. Ang dalita, manakanang aluluwa, lusang itam, paay ni kasakin ka at aga laing nga umupo sa sanda no pagkangien laging pinaglapas sa paliyam si mata panagbiyak umakita panay teklet ka wanan maganap mo no agsangsangit Lagi-tem, hindi mo sangitan. Agkaem,
Magri na ramos sa malay. Kaya Paulo Bukat Benito, sumala kang gayang. Happy New Year! Sa paniyang simata panagbiya kumaet ka kana itiklep ka awan maganap mo nuwag sang sangit ka tan sumuemon imasat bayan lagi bem hindi mo sangitan kaem hindi sinuka naglalabas ang kahit anete hindi lagi naglabas sa kalma lagi bem hindi mo sangitan at kaem hindi sinuka naglabas ang kahit anete hindi lagi naglabas sa kalman hindi lagi naglabas sa kalman hindi lagi naglabas sa kalman. O, di kami na po makapasala dito nga sonata. May isang nga balse manipod kaniya Miss Perla Alaba. Lyrics niya Kuya Benny Ventura. Kulitag ako siya sino, itinang kompos, itikanta din niyang pagpukan nga si Katramen, akapapagyan. Hello, sis Loretta Tolentino Tabios. Thank you so much for watching. Dati may isa kaligit sponsors tayo. Ken, pagyamanan tayo po dati yung may isa na sponsors tayo. Manipo DJ Israel. Nagkarimot ako nga binulan. Ako nga manipaay. Itiya tulong na. Itiya Melo Santiago Lahat sa Hawaii. Thank you so much, Ate Zenny Yadaw. Ayan, dati baro nga sponsor tayo ako. Thank you so much, Ate. More blessings to come. Subli ko man ni Apo, iti 1,000 falls data ipaay mo ngayon ka pa sponsor iti live stream tayo. Welcome kayo Macrina Ramos Tumaneng. Be Mercado, happy watching. Happy New Year. Watching from Taiwan. Thank you so much, Be Mercado. Minda Rebellion Mirabil, composed by Sir Carlos C. Pucan Jr. po na nagtoy. May ibang oras tayo aming naman kilabas na. Happy New Year! God bless us all. Mwak! Kuna ni Gayang Paulo Bucag Benito! Composed by Kuya Benny Ventura. Kuna ni Gayang Macrina Ramos Tumaneng. Composed by Mampat Bucan, Delilah Nerva Balualwa. Awan, pinakaala po. Sorry. Nang gusto kasumbat na ako, Ketni. Gayong Joe Holland. Ronaldo Timirabil, Bobby Yakapin Rong. Ayan. Gusto nang compose ka rin apo si Katreme nakapapaggan. No, binuya yung kumadya video na apo agad dyan. Composed by Joseph Vitales. Kung nalagdoy, wala ni Gayong Joe Holland. Ayan. Anyo na ala. Bagi tibang ka apo. DJ 100 passes load. Better luck next time. Still watching Tita Monica Padunan. Ating beautiful at Tuyo Roden, covered by Miss Rosel Torda. Iti may sa nga aldaw, asyat kat agi may sa. Nakaawat at imay sahe, aging beautiful kinunana. Hindi sinaki apag betak, nung siguro kinununat. Di masansan na, kumusta rin na, aging beautiful awag mo kanya. Itibig-bigat niya ang sapa, minsahin ang tapukin ka. I love you, I atin ka, hindi kayang nawaya ka. Nagkipato'y barukong ko, tadyak minamnama. Iparipilit ka kaya't mo, nung naiaksyon ko, pinalabas mo.
Iti maysa nga aldaw, asakit agi may maysa. Nakaawat at mensahe, aging beautiful kinunana. Misin nga ti apagbetak, rungsay siguro kinumpuna. Limasan sa nga, kumustain na, aging beautiful awag na kanya. Bibigat nga agsaka, mensahe nagkapukin ka. I love you, ay atenta, hindi ko lang nawaya ka. Nagtibat ko'y barukong ko, tadyak ni namdama. Iparipirit mo kayang kimono, dahil atyan ko pinalabas mo. Apay nga italaig, iparik lang dahil tangayan. Apay nga italaig, hadaragi ko dahil tuwirik na. Biniribukbuk na sembeng at tumurok ko. Winarawaran na sempapanunod ko. Apay nga italaig, iparik ng dahil tangayan. Apay nga italaig, hadaragi ko dahil tuwirik na. Biniribuk mo na sembeng at tumurok ko. Winarawaran na sempapanunod ko. Apay nga italaig, apay nga italaig, apay nga italaig, apay nga italaig, apay nga italaig. Ading beautiful at ti payapo bitinnak na nagsala iti balse. Tagapulot, papagayan ko. Benggeng utak ko, benggeng tibagaan, ay ayatin ka, kasta kami kanya. Benggeng ko'y aso, higit ko'y puso, kapayag lagin, at ka naging hiling. Benggeng ko'y gutok ko'y puso, aw-awagan na ka, benggeng naging ala. Umaykat ko'y sipay, puso ko na kaya ko'y kaplimay upan, initin senlaay. Iniwek ni Karinyuni, ayat itamtamo. Pinahirot na arako, apuyugan tiyasaso. Itiliwek di, agik na samsamit ngem nagapulo.
ayat itamdamo. Di nagirot nga arako, apuyugan tiyasaso. Iliwit di agad na samsam, itneng tagapulo. Asabayan tiap apurus na papiras di bukboko. Iliwit di karinyuri, ayat itamdamo. Di nagirot nga arako, apuyugan tiyasaso. Iliwit di agad na samsam, itneng tagapulo. Asabayan tiap apurus na papiras di bukboko. Asabayan tiap apurus na papiras di bukboko. O, di ba, nagpayat, nagpintas ako nga sa laon data, may sa karigiti paborito kay Ilocano song data ako. At ay tagapulot nga in cover ni part sa Francis Tobera. Religious dalwad na ako nga Francis Tobera. Ayan, nagpintas ako nga sa laan. Hello, ading Ron Maki Siguritan. Busy ka na di garden na. Okay lang ading ko, ang problema, uray na late ka. Danggag man ako dati pangablao ni gayam Paulo Bukag Benito at ang pangablao na nito yan. Kuray ka man apo ta ipigsak man. Pumayati pasala natin yung nilaya daw. Impigsa na nag-speaker ka no apo. Ayan. Danggan tayo man apo dati pangablao ni gayam Paulo Bukag Benito. Ayan. Nagkuray ka apo ipigsak tap na magtayo. Yahoo! Naimbag na oras tayo aming karapsat. Kasama kin kagayo. Naimbag nga baro nga tawin tayo aming awan lakas na. God bless us all. Mwah. Chew. Thank you. Dagi tayo na paggugusto nga. Paggugusto klaon na data nga pagsasaom gayong Paulo Bukag Benito. Mwah. Chupay. Diba? Nagsit ni gayong Paulo Bukag Benito. Happy New Year to gayom. Ayan, at apo iti mga blao ni gayom Paulo Bukag Benito. O diba? Hindi ka iti idea ka gayom Paulo Bukag Benito. Sige tayo mayat apo na agaralit iti voicemail na. No kaya't yung apo tagi-share iti mga blao yung kaligiti friends and relatives yo. I-send yun lang apo iti messenger ko. Iti boses yun tap na tikas na kita. Ipangag tayo kaligiti viewers tayo kakabagyan nyo. Dagiti kaya tayo ato nga ikablaaw. Ken panang kablaaw kaligiti papagayan tayo kan kakabagyan. Thank you so much gayang Paulo Bukag Benito. Still watching ni gayang Vita Visoria. Still watching ni ng Pagpukan at Emily Naybara and then ni Managdeg. Ate Perlita Greenbay Matias from Canada, happy watching. Happy New Year's to all. Kung natin ni ading Roan Maki Siguritan. Hello, Sister Pat, Meli Kalikima, Howli Makahit po how from your Ohana and Vineyard to yours. God bless from Chief Admin Linda Lagapagiyam. Happy New Year ko na ni Chief Admin Linda Lagapagiyam. Alam mo, nagananad ka gayang Paulo Bukag Benito. Hello, Sidel. Red Randall Castillo. Macrilyn Carbonell. Ayan, thank you so much for joining. Hello gayong from Corpus, Islas Beninda Rabon. Thank you so much for joining gayong Sisi. Aguray kayo ako ta.
basit ng kulit kanya kako. Another request, bukod mo to'y pusok, papagayam ko. Para kanya yung amin na wanti labas na akin dyan nag-request. Cham say love love, heto na yung request mo na bukod mo to'y pusok, bebe. Ayan, para kanya yung amin. Still watching Ninong Carlos Tipucan Jr. Ayan. At yun na po, ikisunata nga bukod mo to'y pusok. Agyaman na karigit apo nga na bati pa nga agboy-boy at yung live stream tayo. Ayan, sumaro nung tumata po ipangagtay dito yung voice kit ni Ate Minda rin po ni Mirabil. Ninong Alina, please, voice care naman po dyan, baka naman. Paglabas man tuwid ng namain biyag ko, asiksika dito'y puso. Para kanigiti amin na pong members ng Lucky 7 Hawaii, Ninong Kaninan. Kaya kanigiti amin na mga nag-zero si Avocado. Para kanya inatoy.
Bukod mo tayo puso, request ni Cham sa love love, papagayam ko. Itagon daw ay, at imetan nga naka-ipangyag dati voicemail ni ate Minda Rebulyo Mirabil. Ayan, eto na po. Hello everyone! Naimbag na aldaw tayo amin, ket sakay kumatag na tayo amin nga si kakaratkat nga pada-pada. Abang sambayan tayo kasumaden tayo ti baro nga tawen. Ket sakay kumata, mapil tayo ti ragsak. Ti tunggal may sa kada tayo oray no kastoy ti na pandemic, simbang bayad kada tayo. Ket ingat lagi. I love you all. Happy New Year. God bless. I love you to Ate Minda Rebulyo Mirabil. God bless to. Sabi ko maapot mag-stand up po na ninang kanya. Ninong kasama kini Tita Florita Sacro ken Uncle Ben Sacro iti voicemail da. Tapno ti kasta kita inda tayo to kablaawan. Babaen ka dati programa tayo. Iti parang kablaaw apo iti paragpasangbay iti New Year. Ayan ako. Happy watching my sister Narcisa Helda De Vera from Seattle, Washington State. Yahoo! Happy New Year to you all! From Gayam Macrina, Ramos Camaneng Padero. Still watching Ate Melinda Ibarra, Ate Minda Rebulyo Mirabil, Cham Say Love Love. Ronaldin Sinuto Divina, Uyaan, Jamil Ang, Ate Conchita Maliksay, para pa kayong kaligina sonata, Ate. Ampo kamay sa kaligini paboritong na sonata rin dyan. Merlove! Ayan, Chief Admin Linda na kipag-iyam. Bukbukon mo ito yung pusok. I think it's better than the original. Mayat niya timing na. Shakti original na ninong. Hindi bukbukon mo ito yung pusok. Ayan. Hello, Idol Mamelody Ado Santiago. Happy New Year na yung mga oras tayo, Idol. Ingat po lagi. God bless you from Gayam Julie Abuan. Happy New Year, Gayam Julie Abuan. Marcis Merlove, good morning. Kumusta? Happy New Year. God bless you from Gayam Julie Abuan. Bukod mo ito'y puso mi, ma'am. Ayan, thank you, Ate Conchita Maliksay. Thank you. Hello, Kabagyan Ben Zambrano. Happy watching. Happy New Year, Kabagyan. Ayan. Paano ako tagarami dakto iti page nga para lang karigitay programa. Tapos nikas na kita, no, agi-share kayo ako karigitay live stream yo. Ija yo amin apong mabuya. Kasi Jay ngamin apo inaramid ko nga face han nga mabalin ako nga agi-share ti sa bali nga programa. Ta para lang ti meron sa channel Lucky 7 Hawaii nga agaramid ako ako promise. Agaramid ako iti para iti buo nga grupo ako iti Facebook. Sa bali pa nga request. Ayan, agur urayat. Agur uray tayo na taapo iti gasat. Barang napinta sa po ti sangbay iti barong atawon. Magkibus ko ang muto na ti COVID doon, di mo lamang uman. Uri ka sa nung ayat tayo apo nga agawin. Ag-quarantine tayo apo iti 14 days. Manunto lang ang doon pa nag-stay tayo ng Pilipinas. Sa ito man apo, ag-quarantine ti 14 days dito yan. Awanan, nagkatay itong trabaho. Niso nga, sa apel lang kumata, mapukawon na ti COVID-19. Kapwa na napo marimaan mo ito na po, iti pa nagbakbaksin da para siya anti-COVID. Request man tayo si Kalain tinay-ayat ko, kung na natin yung Judith Ramos. Ate ko Sofia Rebulyo Waliso, agmurmuray ka, nalate ka manan ko na ni Ate Minda Rebulyo Mirabil. Ayan. Naimas pa lang ti kawiwit na japungan. Julie Abuan, thanks Idol kung maganda for watching. Happy New Year, enjoy, God bless ko natin ni Chief Admin Linda, dakit magliyam. Hello, Ading Karen Vicente. At ko yan, iti sunatang agor urayak papagayam ko. Napindot gayam apeng at dagsa sa uko nagat at dati bulsak to isang kung kuko na natin gayam Paulo Bukat Benito. Anad gayam! Sa tuwing nga
Ang puso't di mamali Tumpal biyag kay tatlaglang hipin Sumisag man itidumpen Diyak tuwid na pasang bayan Ako rayan Isusulit ko'y dayan Tako'y ayaw aking nanawa Kastang tumaglalit kasungyan Kasi kaya lang ikariyan Tu'y puso kang iklan Dakong kaya kinagayan Nudis ikaw pambanagan Ang puso't di mamaliw Tumpal biyag kay tatlaglang hipin Sumisag man itidumpen Diyak to'y lapas ang bayan Ako rayan Isusulit ko'y dayan Tako'y ayaw aking nanawa Kastang tumaglalit kasungyan Nasigay ng ikariyan Tu'y puso kang iklan Yakong kaya kinagayan Nudis ikaw pambanagan Nudis ikaw pambanagan Ayan na po iya sunata agurore at temeta ni Sika lain tinaet ko. Request ni gayong mga Judith Tupinyo. Para karigiti amin na po nga gay ayat. Sika laing ti inay ayat ko. Sabay kumabiyag ko tahim nga unoy tuy agayat ken ka Sunataan na igamen iti ayat Anak taon kaunggan tuy puso Langit iti kayariga ken ka Wen sika tinararapa ako Napateg ka to'y
puso Henrik na Diyak kaya ang mapukaw ka din na si kalaeng di inay ayat ko hindi ita kentiyag na nayon si kabiyag ko magkaigapon lumapay narat sa tilubong ko si kalaeng di inay ayat ko si kalaeng pusal na to'y biyag ko napatek ka dito'y puso when sika dinay ayat ko Ang sabi lang kumagay ang mga credit opinion na mamahalin tayo. Nahihiti kaya rigakin ka when sika inadarapa ako napatek ka to'y puso Henrik na Diyak kaya numapukaw ka din na si kalaeng di inay ayat ko hindi ita kentiag na nayon si kabiyag ko't makaigapon nuapay narag sa tilubong ko si kalaeng di inay ayat ko si kalaeng usal na to'y biyag ko napatek ka dito'y puso when sika dinay ayat ko napatek ka dito'y puso when sika dinay ayat ko when sika dinay ayat ko Ayan, na po itiya sunata nga si kalaeng tinayet ko, request ni Gayam Judith Tupinyo. At yung method sa balik pa yung sunata, ngayon nakirok na kada kay amin na pungawat tilabas na patira ka puso. Saan pumadya Marta Go on, mix it up a little. Get 2 million. Nung maragat tayo'y kalay-alayin sa sikat na luwag ang baybayan sayang lang mulo at tukan umalay kada makita na di maminsan umalay ken kantawag ken pagkumusta kulay lola sakit pilit nga awaten lupanunutek asikat ay ayaten Pulpulot nagkukuranan sa kanya Inespelati gumuran dahil pakat Indes na
Saan kumasyat, ipabasulit. Lumarak-lak tayo't kalayan-layan. Sa sikat na lawak, anang baybayan. Sana kang mulutukan. Umanay kata makita na di ba minsan. Umanay ken kanta kenta kumusta. Uray nulas sakit pilit nga awate. Nga panunute asikat ay ayate. Unwalwat na kukulangan kanya. Hinagtalati gumuran dating pakan. Indes may nawalan sa alita. Pindadanes na kasta kadit na puno aliyan. Kasanuay katekul, tikakenta. Martirat sa puso, ayat nujat maliknad. Yak maliknad patay ko, yak maliknad sa dungo. Kasanuay jat gudeng panagpuko. Pun-punwat na kukurangan kanya. Init talati gumuran dating pakan. Indes layawan na santay. Dadanes na kasta kadi na puno aliyan. Kasta kadit na puno aliyan. Kasta kadit na puno aliyan. Magkira ka po sa papagalan mo. Malagalitan ko na timagod iti puso na. Magpakpakamakir ko na gano'n. Ito man, pagkamanan kita amin namin ako ang sponsor ni Melo Santiago Lunch sa Hawaii. Nagkiti amin namin ako at nakataraki at nakagawa ko, nakapinta sa kakasexy. Takay pala puso na ako ng sponsor sa'yo. Ni Uncle Ben Sacro, kasama ni Tita Florita Sacro, Manipod ni Hawaii. Hilario Tabios and Loretta Valentino Tabios from Hawaii. Ray Pagdilaw ni Stella Mata Pagdilaw from Hawaii. Lovely and King Charles Mosni. Bernie and David Balica. Rizal and Francis Cadiman. Jonathan and Mila Pasamonte. Kasin Maridas Ulitiadaw. Chanel Ulitiadaw. Miriam Ulit Ramos. Ngayon Maggie Tuna. Chip Admin Linda Raquel. Tita Monica Panunan. Mr. and Mrs. Roddy and Linda Raquel. Ngayon Betty Bartolome. And kasama niya ni Ate Amelinda Ibarra, ni Arvin Calmac and Basardina Navarro, Manipod, Islandi, Hawaii. Tita Aya Bascawagin from Bacaray, Locos Norte. Lynn Murphy from Montana, USA. Linda Yalolipaen from Los Angeles. And siyempre ito pagyamanan ni iti business sponsors tayo. Iti ADS LLC Architectural Design 7 LLC Honolulu, Hawaii. Yamat Matunan, Daninong Carlos Sipugan Jr. Kendinang Patpukan, iti Lucky 7 Hawaii. Agis Plumbing, Manipon Lilani, Hawaii. Affordable home care services can caregiver trays kung Yamat Matunan, the Mr. and Mrs. Delano and Zena P. Benzon. Amy's Home Care Home LLC, yung magpunulan tinapitas ka na sexy ang pag-ayat tayo, Admin Emmy Farina Sisteban. Richard's Orchids, ngayon matmatunan, the Mr. and Mrs. Richard and Maria Teresa Valencia Amaral, Manipo ni Jan Ilinani, Hawaii. Reliance and Electrical Services, ngayon matmatunan, the Mr. and Mrs. Ramon and Susan Ramiro. Himig at Indak and Ballroom Class at Philcom Center, Waipahu, Hawaii, headed by Mr. and Mrs. Roland and Edith Pasqua.
Mahalo ako, kanigiti amin na po ang sponsor sa'yo. Sampai ko matali kay mga uma. Kaya kastamit ako nga, isubli ko man, ya ako Diyos, nagita nga blessing ngayon kay iba ay iti Melos ang channel lagi sa Hawaii. Tapos di kastakit makatulong tayo pa ako, kanigiti ag kasapulan. Nagalisto nga talaga di oras atin yung nilaya daw. Sakbaya po ngayon nakipangada ating pa sa paling request. Sika, ti, liliwak. Papagayan ko. Malikod ka lang sa Hawaii Production. Nalipod ba, idiin ka nakita. Ikot puso, saan ang magdala? Kasi kalae, di ang awagan na. Magkaite, nagsakukit liliwan. Remember ko, mapuno na ayak ko. Awan
apungan kanayon. At kikita tayo tumanin papagayam ko ng bigat. Tikas naman lang oras, alas 6. Alas 8 kami. Bye-bye! Kaya ito na po, tapos na ka manipod yan niya. Kuya, nung sa kanyang, may summer na kayo isundo niya yan. Itisundo na yan, apas pa sa ite, yurik na higasa, arag sake, paday talong ay mo, inasamit nga isen, isudat manipalik na iti, napudpud no awen. Bituin tiyagsama, mumuray ko'y puso, yet nagmukadin ala, naintaran niya.